شرکت در گراند پری اوید با جودو زیاده از 300 ورزشگر و نمایندگان بیش از 40 کشور دنیا به تاجیکستان آمدند. درود بینندگان عزیز، شام همه شما به خیر و شادی و نشاط باشد. از لحظه های جالب، از فرصت های مناسب و از این لوحه های خیلی زیبای طبیعت از استقبال مهمانان عالی قدر شما پی بردید که شام امروز سخن درباره چی می رود. در تاریخ ورزش میهم باری اول رویداد بانفوذی که به وقوع پیوست این برگزاری مسابقات گراند پری در جمهوری تاجیکستان می باشد که با شرافیت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با زحمت‌های شبانه روزی سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان این رویداد صحافت روشن ورزش میهم به وقوع پیوست. شام امروز ما اطراف همین موضوع صحبت میکنیم و همراه من امروز یک چهره شناخته، سابقه دار ورزش، متخصص برجسته فرهاد رحمت الله در مهمانی ما قرار دارند که شما را به استودیوی مرکزی تلویزیون ورزش خوش آمدید میگوییم. این رویداد شما چگونه ارزیابی میکنید و چگونه بها میدهید؟ در حقیقت امروز در تاجیکستان یک ایدی کلان گویم میارزد برای که یکمین بار این مسابقه بین المللی گراند پری دوشنبه در شهر دوشنبه گذرانده می شود که در حقیقت این همه با تشبوس غمخوری های سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستگیری های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و کوشش و غیرت رئیس فدراسیون که در حقیقت امروز در شهر دوشنبه چنین مسابقه با نفوذ شده ایستاده است که این برای ورزشگران ما یک تکان می‌دهد که برای آینده در مسابقه های بین المللی در یک سطح بلند اشتراک کنند و پرچم جمهوری عزیزمان را بلند بردارند. سپاس، تشکر. از 5 قطعه سیاره امروز می‌بینیم که از 40 کشور دنیا 315 نفر ورزشگر، 175 نفر بانو مردان و 140 نفر زنها عازم پایتخت وطن محبوب ما شهر دوشنبه شدند. این از آن دلالت میکند که امروز ما از ثبات کامل تاجیکستانی عزیز، از فضای رشد یافته وطن محبوبمان البته افتخار میکنیم که از قاره افریقا 4 ورزشگر، از آسیا 12 نفر، در مجموع 139 نفر از قاره آسیا، 11 نفر از افریقا و همچنین از اروپا 151 نفر و از قاره اوکیانیا 4 نفر و همچنین از قاره پن امریکا امروز 10 نفر ورزشگر به تاجیکستان آمده است که من فکر میکنم این یک رویداد بزرگ، یک صحافت خیلی جالب هم در تاریخ جودوی کشور محسوب می‌یابد و روند همین کار را شما برای فردا، برای رشد منبع جودو چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی که شما قید کردید، از تمام دنیا ورزشگران در این شهر دوشنبه آمدند و می آیند. این یک فخری ملت تاجیک است و امروز باز هم تاجیکستان ما را در تمام
ҷаҳон мешиносанд ки дар ҳақиқат тоҷикистон варзишпарвар аст ва чунин варзишгарон дорад ки дар сатҳи хуб иштирок мекунанд ва ин мусобиқае ки баргузор мегардад ин барои варзишгарони мо ҷудочиёни мо як таконе метиҳад дар ҳақиқат як барои дигар марҳилаҳое ки дигар мусобиқаҳое ки мешаванд берун аз ҷумҳурӣ барои мо як имкониятҳои хуб метиҳад. Ман фикр мекунам ки дар ин мусобиқа беҳтарин варзишгарони ҷаҳон иштирок доранд ва тамоми мардуми Тоҷикистон ин беҳтарин варзишгаронро аз пеш мебинанд. Инам барои мо як фахр аст, инам барои мо як пешравӣ аст ва мо дар оянда боз метавонем ки варзишгарони навраси мо, ҷавонони мо дар ин мусобиқа иштирок карда тамошо мекунанд. Инам як барои варзиши Тоҷикистон ва хусусан гӯштини зудо як такони хубе медиҳад. ташаккури зиёд. Агар мо ҳам боз ба саҳафоти варзиши кишвар назар афканем, имрӯз ҳам як таваҷҷӯҳи хосаи сарвари муаззами миллат ҷиҳати варзишҳои суннатӣ ва алахсус гӯштини миллӣ бисёр ҳам саривақтӣ буданд ва заминаҳои бисёр рушди бемайлони гӯштинро ба вуҷуд оварданд ва дар ин раванд кори мураббиёни гӯштини ҷудо ҳам боз фароғтар шуд, беҳтар гардид, имкониятҳо зиёдтар шуданд ва варзиш ҷудо дар мактаб ва барномаҳое ки чун амалӣ гардиданд дар саросари кишвар имрӯз ҳам як заминаи устуворро бибинед дар 4 соли охир фароҳам овард ва агар ба иншодҳои варзишӣ ва он маҷмӯъаҳои бошукӯҳи варзишие ки қомат афрохтанд дар пойтахти ватани маҳбуби мо назар афканем, имрӯз ҳам мо ҳамқадами замон, ҳамқадами кишварҳои абарқудрат шудем. Он комиссияҳои мушаххасе ки аз ҷониби Федератсияи байналмилалии ҷудо чун тасдиқ гардид макони баргузории мусобиқот ва ҳолати будубоши варзишгаронро ҳам комилан инҷо муҳокима назар карданд қаблан ва баъдан тавсия доданд ки душанбе метавонад мизбони чунин як мусобиқоти сатҳи бонуфус ҳам бошад ва тавъами алоқамандии кори ана ҳамин гӯштинро шумо чӣ гуна ба арзёбӣ мекунед? Яъне як заминае ки ҳаст имрӯз дар Тоҷикистон дарёфти чеҳраҳо ва боз ҳам ҷалби онҳо ба гӯштини ҷудо фикр мекунам мушкилӣ нест. дар ҳақиқат дуруст қайд кардед. як заминаи асосии гӯштини зудое ки имрӯз мегиранд ҷудочиёни мо ин ҳама ин аз гӯштини тоҷикӣ баромадааст ва хеле ки ба ҳамаи мо маълум аст дар тамоми кӯҳистон кадом кӯҳистоние ки набошад як гӯштини миллӣ гирифта метавонад. Ин барои мо як пешравӣ аст ки дар ҳақиқат як фаҳмише ҳаст барои ҳамин гӯштини намуди гӯштини миллӣ. Аз гӯштини миллӣ гузашта баъд ба зудо рафтан инам як осонии худро нишон медиҳад. Ман фикр мекунам ки ин барномае ки раиси Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон карданд, дар бисёр мусобиқаҳо сафарбар карданд варзишгаронро ва инам як барои оянда як пешравии хуб мешавад. ман боварӣ дорам ки варзишгарони мо як ба ҳамин барномаҳое ки агар бошад то олимпиадаи фаронса ки мешавад хуб натиҷаҳои хуб метиҳанд ва роҳхатҳои хубам мегиранд. ташаккури зиёд. Исмоили Муҳаммадзоир дар як фурсати кӯтоҳ раванди корҳои саривақтиву самарабахшро чун хеле хуб ҳам анҷом доданд, дар ин замина имкон фароғтар гашт ки намояндагони IGF ҳам ҷиҳати баҳои муносиб гузоштани Тоҷикистон ҳамчун мизбони ин мусобиқот таваҷҷӯҳи хоса карданд ва истиқболи меҳмонон фикр мекунам ҳам боз як бори дигар аз ҳуввияти бузурги ватандорӣ, эҳсоси бузурги миллӣ ва махсусан боз муаррифии ҳам фарҳангу тамаддуну урфу одату анъанаҳои суннатии мо бисёр манша гирифт. мо бо ин васила варзиш ҳам як рукни соҳаи иҷтимоии мамлакат маҳсуб меёбад. Варзиш ҳам бо ҳамин васила
بسیار زمینه معرفی باز رکنهای دیگر را و ملت رو هم به وجود می آورد و استقبال ورزشگران رو ما در فرودگاه بین المللی دیدیم که بسیار یک ایده حقیقی ورزشی بود. حالا از کارگردان ضیاءالدین سفرов خواهش میکنیم که این سوژه را منظوری ما نمایند. منتخب جودوی آذربایجان در ҳайати 13 ورزشگар 9 مرد 4 зан ва ситоди мураббиён ба гран-при душанбе омад. онҳо тариқи хатсайри мустақими боку душанбе озими пойтахти тоҷикистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе намояндагони федератсияи ҷудои тоҷикистон меҳмононро пешвоз гирифтанд. Сперва я приветствую народ Таджикистана, так как я слышал, гостеприимный народ. И я хочу поздравить вас с первым турниром, который будет проводиться в Душанбе, Гран-при 2023. Мы приехали с полной командой и надеемся на большие результаты. ҳайати дастаи ҷудои озарбойҷон аз ҷиҳати сатҳи варзишгарон омехта аст. агар як варзишгар чандон таҷрибаи ғании ширкат дар мусобиқаҳои байналмилалиро надошта бошад, дигаре майдондида асту сердастовар. аз ҷумла Туран Байрамов, ки дар вазни 60 кило баромад мекунад, аллакай қаҳрамони ҷаҳон миёни наврасон шудаасту дар гранд-слами тифли соли 2023 медали тилло ба даст овардааст. миёни духтарон бошад, Гултоҷ Маҳмадалиева дар вазни 52 кило чанд рӯз пеш дар Гран-при Австрия нишони биринҷӣ ба даст оварда буд. ҳоло бошад ба Душанбе барои беҳтар кардани натиҷа ва дарёфти холҳои олимпӣ омадааст. Мы состав привезли некоторые из первого состава, некоторые со второго состава. Потому что после чемпионата мира большинство спортсменов у нас отдыхает. Ну, ожидаем, это там видно будет. Потому что турнир не слабый, я смотрю. ҳамаи иштирокчиён дар меҳмонхонаҳои муқарраршуда ҷойгир гардида, барои будубоши онҳо шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст. ёдовар мешавем, ки рақобатҳо дар доираи Гран-при Душанбе аз 4 то 2 июн идома мекунанд. бинандагони азиз, чун ёдовар шудем ки имрӯз душанбе пойтахти ватани маҳбуби мо макони баргузории мусобиқоти гран-прист. ин рӯйдод беназир аст. намояндагони 40 кишвари сайёра ки ба тоҷикистон омаданд, инҷа ҳам имкониятҳои хеле хуби маърифӣ фарҳангу тамаддуни мардуми тоҷик фикр мекунам ки боз ҳам фарохтар мешавад. дар ҳақиқат душанбе як шаҳри зебое шудааст ки ва имрӯз ва мо ҳам чихеле ки намояндаҳои давлатҳо омаданд, ҳар як намояндаи давлат як баҳои худро метиҳад ва дар ҳақиқат баҳои хуб доданд барои душанбе ки шаҳри зебо. дар ҳақиқат имрӯз душанбе бо ҳамин гран-при ки мо мегузаронем мутобиқ аст ки дар ҳақиқат як иди бузург аст. ва ман фикр мекунам ки ин иштирокчиёни мусобиқа ба худ як таъссуроти хуб мегиранд, ба давлати худ бармегарданд ва инам барои мо, барои варзишгарони мо дар оянда барои шиносоии Тоҷикистон як хуб мебошад. хуб, имрӯз ҳам мо дар саргаҳи як мусобиқоти хеле бошукӯҳи сайёра қарор дорем, ҳарчанд ки як сол вақт ҳаст, аммо инҷо ҳам марҳилаҳои омодагиро таваҷҷӯҳи асосӣ ба ҳамон бозиҳои олимпӣ Париж 2024 ман фикр мекунам ин ҳам як қадами устувор, як заминаи дигар, як имтиёзҳои дар кориро ҳам метавонад ки барои чеҳраҳои хеле намоён ва махсусан барои дастаи мукаммали Тоҷикистон ки имрӯз ҳам ҳаяташ бори нахуст бо ҳамон омодагии ҳамаҷониба ва дар ҳар як вазн 4 нафар намояндагони мо ки ҳамчун мизбони ин мусобиқот ҳастем ширкат мекунад. ва аз нигоҳи шумо ин чӣ гуна метавонад як замина ва як роҳи музаффариятро барои чеҳраҳои ҷудои тоҷик фароҳам созад? бисёр барномаи хуб шудааст ки дар ҳақиқат дар ин гран-при бештар варзишгарони мо иштирок мекунанд. ин барои варзишгарони мо як
пешравӣ мешавад ва хеле ки шумо қайд кардед барои олимпиадаи пешистода ман фикр мекунам ки барномае ки пешгирӣ кардааст федератсияи ҷумҳурии тоҷикистон барномаи хуб аст ки тамринҳои дастаҷамонае ки мегузаронанд бо варзишгарон ва дар қариб ки дар ҳамаи мусобиқаҳое ки берун аз ҷумҳурӣ шуда истодааст бе ягон монеагӣ иштирок мекунанд ва дар ҳақиқат имрӯз варзишгарони мо бо либосҳои варзишӣ бо либосҳои ҷудо кимано таъминанд ки дар ягон давлат рафта иштирок кардан монеагӣ ба ҷо намеояд. ташаккури зиёд, саломат бошед. яке аз нуқтаҳои асосӣ, яке аз самтҳои хеле муҳими ҳар як мусобиқот фикр мекунам ки фаъолияти кумитаи доварон ва дар маҷмӯъ кори доварон аст. чунки бисёр ҳам шахсони муваззаф ки имрӯз корашон дар ин замина хоҳ нохоҳ бисёр як заҳматталабу бисёр ранҷи бештарро тақозо мекунад ва дар мусобиқоти гран-при ҳам мо итминон дорем ки имрӯз доварони дараҷаҳои олимпӣ аз дигар кишварҳо ҳам ки шуморашон беш аз 20 нафаранд даъват шуданд ва раиси кумитаи доварони ҷудои байналмилалӣ багдасаров ҳам ба тоҷикистон омаданд ва ҳоло мо фурсат дорем ки бо роҳбари доварони гӯштини ҷудои тоҷикистон зариф назириев дар суҳбат бошем ва роҷеъ ба ин масъала боз ба суолҳои худ посух гирем. алло, салому алайкум, шом бахайр зариф. омодагӣ ва умуман кори доварон барои доир гардидани ин мусобиқот, барои ҳакамӣ дар аввалин мусобиқоти гран-при душанбе 2023 айни замон дар кадом зина қарор дорад, дар кадом вазъ қарор дорад зариф? омодагӣ доварон дар сатҳи баланд мебошад. худи имрӯз аз тарафи федератсияи байналмилалии ҷудо дар толори варзишии клуби ҳоҷишариф семинари байналмилалии ҷудо барои судиёи довароне ки фардо дар ин мусобиқа доварӣ мекунанд, доварони дараҷаи байналмилалӣ семинар гузашт аз тарафи директори доварони федератсияи байналмилалӣ муҳтарам армен багдасаров ва якчанд довароне ки дараҷаи даҳни ҳаштум доранд семинар гузашт ва мо аз он ҷумла 12 довари худро дар ин мусобиқати бонуфуз пешниҳод кардем. 6 довари мо дар табло, яъне таблое ки баҳо медиҳанд, барои табло кор кардам. Ҳамино 1 соат пештар қариби 1 соат дарс гузаштан аз тарафи ҳамо коргарои доварони федератсияи байналмилалӣ ёд додан фаҳмонданд доварои мо ин чиза бо хубтар медонистам, бо камтар бо программое ки будан онҷа нозикиҳо будан камтар иваз шида гирдан, дар ҳамон нозикиҳо кор кардам, осонтар худ кардан ҳамин чиза аз худ кардан ва боварӣ дорем ки фардо дар мусобиқа доварони мо ҳам дар сатҳи баланд бо ҳамин таблои таҷҳизоти компютерӣ кор мекунанд. то 6 довари дигар дар киману контрол ки ҳамин ҷудогиро ки контрол мекунанд чени чоғонанд, имрӯз дар гаститаи ҳайат бо 6 довари дигар бо ҳам семинар гузаштанд, ёд додан фаҳмонданд доварони мо пешаин мефаҳмиданд. як камтар ҳамон ченҳои киманое ки ёзи биромадан камтар поёнҳои ҳамин кимано камтар андозашон ки дарозтар шидан, ҳамонро ҳам камтар нафаҳмидем ва чо кор кардан айхил кардан ва бо ҳамин доварои дараҷаи байналмилалӣ гуфтанд ки баҳои баланд доданд ки ҳамин тезтар бо ёд гирифтан фаҳмидан фарда мо мешинем гуфтан ҳамин доварои тоҷик дар ҳамин кимоноконтрол шон кор мекунанд. ин замон тайёрӣ ба мусобиқоти гран-при дар сатҳи баланд мебошад.
با دستگیری رئیس فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان محترم اسماعیل محمدزایی تمام تجهیزاتی که در کوران در گرانپری در سطح بالا در سطح اعلی تیار کرده ماندن این زمان طول ورزشی برای گذراندن گرانپری تیار است. ما خدا خواهد که ما امید داریم که ورزشکارای ما در سطح بلند درآمد کنند گوشتین نتیجه خوب بودند. تشکر زیاد. سلامت باشید. ما باری نخست ظریف شریفویچ ما باری نخست در هیئت مکمل 28 نفر مرد 6 نفر زن 6 نفر زن بله 28 6 34 نفر هیئت مکمل هم مردان هم بانوان تاجیکستان و از نگاه شما امروز آن داورانی که از دیگر منطقه ها جلب کردید برای اعضای فدراسیون بین المللی شدن یعنی به همون درجه داوری IGF رو به دست آوردن چقدر مرحله لازم است؟ برای به دست آوردن داور درجه بین المللی یعنی که کانتیننتالی ما بعد گرانپری با یک 6 نفر داور کار میکنیم. زبان انگلیسی را و مفتانشون در کوران و امو در آمدن و بر آمدن گله میفت جستوی میدودگی که جستوی میتن اما ما قطعا تکر میکنیم میشوم میتونم و بچه ما دستشون میاد و این شروع باری داریم که یک 5-6 بچه دیگر را با دوباره درجه بین المللی کنیم برای این با مسابقه در لیستی را بسیارتر شروع کنن مسابقه درونی و مسابقه با هستن مسابقه که بین المللی به لیسنزیونی که اینها میتونن که در آنجا شروع کنن مهارت ملکه خود را بسیارتر تحقیق بیاند. سلامت باشید. این حال ما در این مسابقه 4 تا داور درجه بین المللی کار فعالیت میکنن با همراهی داورانی که مثال همو تابلو در میشینن در بری همو در همو مسابقه گرانپری میشینن فردا با همو کار میکنن. ظریف شریفویچ تشکر. ما بنابر سبب بسیار مشکلی کار شما که در مکان برگزاری مسابقات الان قرار دارید شما را برای دعوت به استودیو امکان فراهم نشد و همان اوضاع کنونی وضعی همان مجموعه باشکوه این زمان چگونه است؟ تیاری شد بله در مجموع این زمان همون طولار ورزشی در سطح بلند در سطح عالی آمدن نمایندگان فدراسیون بین المللی دیدار کردن قبول کردن و ما بهای بلند دادن که بار اول که همین مسابقه را که شما میگذرانین یک گوره آمدن دیدن همین چیزا کارهای ما را و خدمت‌های همین والنتیرهای ما را و داورهای ما را و همین کارگرای ما را و تکنیکی و تلویزیونی همه طرف هم یا را دیدن و یا گفتن که ما و یا دستشون برداشت که همین خلق تاجیک همین یک جا سرجم یک جا بوده نه همین یک چورابینی را همه کسا همه در یک سطح بلند یک جا شام و یک چی میگذرونن بهای بلند دادن و همون این حال طولاری ورزشی در یک سطح بلند قرار دارد که من باوری دارم که خیلی با مسابقات که پگم سر میشه شروع میشه با مردم در تلویزیون میبینه چون با بهای بلند میکنن. خیلی که ما چمپیونات جمهوری تاجیکستان را گذراندیم اگر در تماشا باری آخر از طرف دستگیری رئیس فدراسیون محترم اسماعیل محمدزایی ما وقتی بعد همین مسابقات چمپیونات جمهوری تاجیکستان سفر کردیم به علامت‌ها مسابقه بین المللی سمینار رفتیم در اونجا داورا قطعی وقت سمینار و ما را سوال دادن که شما چی گرانپری گذراندین یا با مسابقات بین المللی که در سطح جهانی گذراندین گفته ما گفتیم نه ما چمپیونات جمهوری تاجیکستان گذراندیم و گفتن که بهترین ما هم خیلی چمپیونات جمهوری تاجیکستان دیدیم که رنگ گرانپری رنگ گرانسلام میگذارن. سپاس ظریف تشکر برای صحبت صمیمی.
رحمان ба шумо дар оянда пагоҳ дар рӯз 3 рӯзи ин мусобиқоти бонуфуз ки масъулиятшинос ҳастед бароро муваффақият ба дастаи мунтақа ҳам зафар орзу мандем. ташаккури зиёд, саломат бошед. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки бо роҳбари доварони ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон Зариф Назриев аз макони баргузории мусобиқоти гран-при мо дар робита будем ва баъзе масъалаҳое ки имрӯз ҳам барои равшанӣ андохтанашон чун фурсат буд ба ин нуқта ҳам таваҷҷӯҳ кардем. ва Фарҳод Раҳматуллоев, ҳамин масъулиятро шумо 2 сол қабл таи чанд сол ҳам ба дӯш доштед ва имрӯз мебинем ки раванди кор боз ҳам мутамарказ мегардад. ҷавонон боз ҳам дар кори худ чун масъулиятшиносанд гуфтанд имрӯз ҳам ва фазоро пагоҳ чӣ гуна метавонед бубинед? яъне пагоҳ мо чиро интизорем? хеле ки Зариф Назриев хайр карданд. дар ҳақиқат доварони мо доварони ҷавони ҳастанд бо таҷриба ва метавонанд ки бо дастгирии доварони байналмилалии олимпие ки ҳастанд агар ки дастгирӣ кунанд ҷавонони мо ҳам метавонанд дар ҳамин сатҳ бароянд. ва ман фикр мекунам ки дар ҳақиқат имрӯз ки 20 доваре ки олимпию даъват шудаанд дар ин тоҷикистон доварӣ мекунанд, инҳо боз як бори дигар якумин бор ба тоҷикистон мебиянд ва мебинанд ки дар ҳақиқат аввало мебинанд ки чӣ қадар мардуми тоҷикистон ташнаи чунин мусобиқот аст. ва ман фикр мекунам ки аз ин ҷо рафтан як таъссуроти хуб мегиранд ва дар ояндам ба доварони мо кӯмак мерасонанд ки дар бари инҳо бошанд ва як дастгирии хуб кунанд ки доварони мо мисли инҳо ҳам дар як сатҳи баланд бароянд. ва ман фикр мекунам имрӯз раиси федератсиям чунин корро ба роҳ мондааст ки доварои байналмилалӣ ҳам дар тоҷикистон зиёд шавад ва инам мо ҳамаи мо медонем ки дар ҳақиқат агар аз давлати мо 5-6 довари байналмилалӣ бошад, барои ҳар як варзишгари мо дар болои татами биромадану гӯштин гирифтан як каме як осонӣ мешавад ва як дастгирӣ ҳам мешавад. ва дар ҳақиқат дар бисёр мусобиқаҳое ки варзишгарони мо иштирок мекунанд, бисёртар ҳаст ки доварон ноҳақӣ ҳам мешавад дар дигар давлатҳо. ва барои ҳамин бояд ки доварои мо бояд ки дар зиёд бошад ва дар сатҳи байналмилалӣ ташкил каранда. ташаккури зиёд. ман фикр мекунам ки Исмоили Муҳаммадзоир чун дар раванди ҳамон таваҷҷӯҳи хосаашон барои рушди ҷудо ва махсусан чун ифодаи сухани шумо ҳам ҳамин аст ки ҳар қадаре ки шумораи доварон бештар бошад, касбияти онҳо воло бошаду масъулияташон зиёдтар, яъне боз ҳам дар дигар кишварҳо намояндагии мо ҳам зиёдтар бошад, ҳамон қадар тақвияту муносибатҳои ҳамкорӣ боз ҳам густариш меёбад, зич мегардад. ин ба рушди ҷудо дар тоҷикистон як заминаи воқеӣ хоҳад гузошт. ва чун дар боби омодагӣ ҳам суҳбат кардем, Парвина Ашурова ҳамкори мо як сюжеи дигар омода карданд. ҳоло мо якҷоя инро тамошо мекунем ва баъдан суҳбатро мустақиман аз студияи марказии телевизиони варзиш идома медиҳем ва итминон ба ҳамон дурахши фардои ҷудо. охирин корҳои омодагӣ барои гран-при душанбе оид ба ҷудо дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ ҷараён дорад. тибқи қоидаҳои Федератсияи ҷудои ҷаҳонӣ дар ин чорабинӣ 3 татами партофта шудааст. ҳамаи таҷҳизоти лозимаи техникӣ, мониторҳо барои пешкашии наворҳои такрорӣ барои доварон ва мухлисон, таблои иттилоотӣ, ҷойҳои махсус барои доварон, барои намояндагони васоити ахбори омма ва дигар ашёҳои лозима дар ҳолати омодабош аст. ҷойи махсус ё ин ки суфраи ифтихорӣ барои гузаронидани маросими ҷоизасупорӣ низ оро дода шудааст. фонди ҷоизавии гран-при душанбе 2023 100 000 евроро ташкил медиҳад. барои муошират бо меҳмонони хориҷӣ гурӯҳи волонтёрон фаъолият хоҳад кард. айни замон 313 варзишгар аз 42 кишвари дунё барои ширкат дар гран-при душанбе номнавис карданд. ба ғайр аз ин меҳмонони зиёд аз созмони ҷаҳонии ҷудо ба кишвари мо ташриф меоранд.
дар маросими кушодашавии гран-при душанбе мухлисонро барномаи театри кунонидашудаи фарҳангӣ интизор аст. барои ин гурӯҳи ҷавонон тамринҳои худро ба роҳ мондаанд. чиптаҳо барои ворид шудан ба толор аллакай ба фурӯш бароварда шуданд. онҳоро метавонед аз хазинаи маҷмӯаи мазкур дастрас кунед. бинандагони азиз, барномаи мустақиман идома дорад. мо атрофи омодагӣ, таваҷҷӯҳ, кори доварон, истиқболи меҳмонони арҷманд аз тамоми гӯшаву канори дунё як лаҳза таваҷҷӯҳ кардем ва воқеан ҳам имрӯз шоистаи ифтихор аст ки ватани маҳбуби мо рушду инкишофи бемайлон дорад. пойтахти кишвари мо шаҳри душанбе ҳам макони баргузории мусобиқоти сатҳи бонуфуз аст. бори аввал ҳам дар риштаи ҷудо 40 давлат намояндагии худро ҳам ба тоҷикистон сафарбар карданд ки ҳам фалсафа, ҳам фарҳанг, ҳам одоб, ҳам тамаддун ва дар маҷмӯъ маърифии комили ватани маҳбуби мо фароҳам мегардад ва гран-при итминон аст ки дар тоҷикистон тӯли 3 рӯз ба иди ҳақиқии варзишӣ табдил хоҳад ёфт. аз студияи марказӣ як ишорае ҳам шуд ки лаҳзаи таблиғотро мо якҷоя тамошо кунем ва баъдан бармегардем ба студияи марказӣ ва суҳбатро пиромони ин мавзӯи муҳими варзишӣ бо коршинос Фарҳод Раҳматуллоев идома хоҳем дод. ба авранг иқдом омад, хуш омад. иқдоми зур аз алиф омад. аз 2 то 10 июн кондитсионер, яхдон, телевизор, мебел ва дигар молҳоро то 18 моҳ бекомиссия ба насия аз алиф гиред. иқдом танҳо 9 рӯз. шитобед ба мағозаҳои авранг дар Душанбе ва Хуҷанд. муфассал дар alifshop.tg ё ба рақами 900 занг занед.
حالا فرصت داریم چون پرزیدنت فدراسیون بین المللی هم عضو جمهوری تاجیکستان شدند. این هم باز یک مژده دیگر، یک قدمی استوار برای رشد جودو در مملکت به حساب می رود و این رویدادها را چگونه ارزیابی میکنیم؟ در حقیقت خیلی که ما در نوار دیدیم پرزیدنت فدراسیون جهان امروز به تاجیکستان تشریف آورد. این برای فدراسیون جمهوری تاجیکستان و خصوصا به تمام مردم تاجیکستان این یک آمده با شناسایی و می شود و در حقیقت در این مسابقه که اشتراک میکند این برای تمام ورزشگران، تمام متخصصان یک تکان خوب میدهد و من فکر میکنم که و خود همون پرزیدنت فدراسیون جهانی جودو یک تاثیرات خوبی از تاجیکستان میگیرد. دوستان عزیز، واقعا در رفت برگزاری مسابقات، در احساس مسئولیت، در به هم آمدن همان سمت‌های مشخص رشدیابی جودو در جمهوری تاجیکستان بسیار هم تدبیرهای سری وقتی از جانب متخصصان مسئولین ساحه اندیشیده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و همزمان پرزیدنت کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان که با رشد بی‌میلان ورزش‌های المپی توجه خاصه دارند و پرزیدنت فدراسیون بین المللی جودو مهمان فخری که عضو تاجیکستان شدند و راجع به این مسئله همکاری‌های رشد ورزش و دورنمای ساحه صحبتی هم انجام دادند و حالا توجه میکنیم به این واخوری تاریخی. 1 июн дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон президенти федератсияи байналмилалии ҷудо Мариус Визерро ба ҳузур пазируфтанд. дар рафти мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии тоҷикистон, федератсияи ҷудои тоҷикистон ва федератсияи байналмилалии ҷудо баррасӣ гардиданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози суҳбат таъкид доштанд ки мо алоқаманди ҳамкориҳои самарабахш бо федератсияи байналмилалии ҷудо ҳастем. изҳори итминон карда шуд ки ин ҳамкориҳо дар оянда низ идома ёфта ҷудои тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ба натиҷаҳои баланди варзишӣ ноил хоҳад шуд. ҷонибҳо аз сатҳи имрӯзаи ҳамкориҳои тоҷикистон ва федератсияи байналмилалии ҷудо изҳори қаноатмандӣ карданд. таъкид гардид ки мусобиқаи сатҳи баланди байналмилалии гран-при душанбе 2023 ки бори аввал аз тарафи федератсияи ҷудои тоҷикистон дар пойтахти кишвар доир мегардад натиҷаҳои хуб ба бор хоҳад овард. дар мусобиқаи сатҳи баланди байналмилалии гран-при душанбе ки дар солгарди 50-уми федератсияи ҷудои тоҷикистон баргузор мегардад зиёда аз 300 варзишгари беш аз 40 кишвари олам иштирок хоҳад кард. таъкид шуд ки пойтахти мамлакат шаҳри душанбе барои баргузории ин ҳамоиши сатҳи баланди байналмилалии варзишӣ омода буда аз тарафи ҳукумати кишвар барои рушди риштаи гӯштини ҷудо тамоми тадбирҳо андешида мешаванд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои рушди ҳамкорӣ дар ин бахши варзиш гуфтугӯи судманд анҷом доданд. Мариус Визер, президенти федератсияи байналмилалии ҷудо, аз сафари худ таъссуроти нек бардоштанд ва дар мусоҳибае ки қаблан мо имрӯз дар барномаҳои иттилоотии хабар бори дигар ҳам иттилои мушаххас пайдо кардем, ин раванд кори фардои федератсияи ҷудои кишварро ҳам боз мукаммалтар, боз ҳам равшантар ва возеҳтар мекунад. имрӯз ҳам гран-при дар ҷумҳурии тоҷикистон саҳафоти дигарро на танҳо барои варзишгарон балки барои мураббиён ва барои коршиносон боз мекунад. ва аз нигоҳи шумо тақвияти кори мураббиён баъди ин боздид, баъди баргузории ин мусобиқаи гран-при чӣ натиҷа медиҳад? бояд ки мураббиёни мо дар ин гран-при ки фардо мегузарад бо як таваҷҷӯҳи хуб нигоҳ карда ва як таъссуроте гиранд ки барои
ҷавонону наврасони ҷудошиёни тоҷикистон як таъссуроти нави, як дар ҳақиқат мо фардо дар бисёр қуввозмоии хуба интизорем ва мебинем ва бисёр варзишгарони беҳтарини ҷаҳонам ҳастанд ки иштирок мекунанд. ин барои мураббиёнам, барои ҷавононам, барои наврасони мо як хуб бароҳ монда мешавад ва ман фикр мекунам ки таъссуроти хуб ба даст меоранд варзишгарони мо ва мураббиён. бале, имрӯз ҳам як имтиҳони хеле муҳим, имрӯз ҳам як масъулияти ҷиддӣ моро дар пеш аст. мо ин чорабинии сатҳи ҷаҳониро албатта дар сатҳи баланд анҷом диҳем. давоми 4 сол ҳам тибқи ҳамон оиннома ва тибқи ҳамон дастуроти мушаххасоти федератсияи байналмилалии ҷудо мо мизбонии ин мусобиқоти гран-приро ба дӯш мегирем ва фикр мекунам як раванди дигар, як кори масъулиятшиносии мо ба рушди ҷудо дар ҷумҳурии тоҷикистон боз ҳам заминаи воқеӣ гузошта метавонад. дар манотиқи кишвар ҷудо рушд мекунад ва дар вилояти суғд ҳам махсусан як бошгоҳи варзишии ланглифи ноҳияи ҷаборасулов фаъолият мекунад ки як чеҳраи шинохта, як варзишгари мумтози меҳан комроншоҳи устопириён ҳам аз ҳамин бошгоҳ ба камол расид. 9 ҷоизаи бошукӯҳи мусобиқоти гранд-слам ва гран-при дорад. Як гранд-слам, медали нуқра ва дар маҷмӯъ 9 мусобиқаи гран-при, дар маҷмӯъ 10 ҷоизаи арзандаи мусобиқоти гранд-слам ва гран-приро дорад. ва ҳоло мо фурсат дорем, аз коргардон хоҳиш мекунем ки суҳбати телефонии моро пайванданд. мо бо устопиров, устоди иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ, қиблагоҳи узви мунтахаби ҷудои кишвар ки мардум аз ин паҳлавон, аз Темур, аз Сомон, аз боз хоҷазода Беҳрӯз, аз нафарони дигар ҳам Ҳақдод Гулов, дигар паҳлавонон умедвориҳои бештар доранд. ҳоло дар хати алоқа Устопиров қарор доранд. имкон дорем ки бо меҳмон суҳбат кунем. алло, алло, шом бахайр бошад. салому алайкум. ва алайкум ассалом. ростӣ ҳангоми сабти филми мустанади комроншоҳи устопириён, агар хаёлот фиреб надиҳад, соли 2009 ё 2010 як таманно доштед. ман агар рӯзе мизбонии ҳамин мусобиқоти гранд-слам ё гран-приро бинам ки тоҷикистони маҳбуби мо душанбеи азиз дари худро барои меҳмонон боз кунад, ормони дигар дар қалбу дар эҳсоси ман боқӣ нахоҳад монд. ман инро шоҳид будам. шуморо муборак мегӯем ба ин хеле рӯзи таърихие ки пагоҳ фаро мерасад. аслан ин рӯйдоди таърихӣ ман сидқан ба тамоми мардуми тоҷикистони азиз муборакбод мегӯям. дар ҳақиқат ин орзуи ҳамаи паҳлавонони кишвар буд ки бевосита бо ҳидояту дастгирии пешвои муаззами миллати мо, президенти кишвар ва дастгирии бевоситаи раиси муҳтарами шаҳр ва федералияи нахтасис ин чораҷӯӣ имрӯз дори шуда истодааст. тасаввур кунед ки дар кадом давлате ки гран-при ё ин ки гранд-слам ё мастерс ё қитъавию ҷаҳонӣ гузарад, дар ҳамон давлат ин моди гӯштин бисёр тез рушд мекунад. ман боварӣ кӯл дорам ки вақте ки ин зиёда аз 300 нафар варзишгарон ва ҳамроҳи онҳо албатта аз 100 нафар зиёд мураббию физику психологу намояндаи федератсияшон ҳузур доранд, тасаввуроти онҳо оиди
توجیکستان و پایتخت گلپوش آن دوشنبه عزیز ما تمامت گیره بشن. من باوری دارم که کمیته تدارکات برگزاری این مسابقه حتما برای و شهر دوشنبه و جایهای تاریخی کشور عزیزمان برای اشتراک این مسابقه شناسیدن چاره‌جویی میکنند. چیز دیگر این است که قبل پیشوای معظم ملت که پرزیدنت امید جهانی جدا ویزا را قبول کردند، این یک احترام خاصی پیشوای معظم ورزش پرور ما است که نماینده یک نمود المپیک که اصلا ویزا یک شخصیت تاریخی هست در جهان، او را خوب میشناسند و احترام میکنند. پایید که یک کمین بار زیاده از 28 نفر جوانمرد و 6 نفر جوان دخترها اشتراک میکنند، امکانیتی برآمد کردن در این سطح در این مسابقات سطح جهانی دارند. این خود یک تحول خوب است که من امروز دستگیری به واسطه کاربری به واسطه فدراسیون و سروری برادر عزیز اسماعیل من تیز کرده سادم. اکنون فقط ورزشکارای ما را لازم است که هم ناموس ملی کنند، زیرا در این میدان باید که تمام ورزشکاران آنچه که از حد زیادی باید استفاده برده خلق شریف تاجیک باید شاد کنند، چون که برای این کار تشکیل کردن زحمت های خیلی زیاد کرده شد و من باور دارم که اگر که امسال زیاده از 40 دولت آمده باشد، پس از برگزاری این مسابقه سال آینده قریب 60-70 دولت می‌آید. تشکر زیاد، سپاسگزارم از صحبت صمیمی شما. مرحبا. میخواستم اطراف همون هیئت مکمل تاجیکستان و مخصوصا یک رویداد خیلی فرابخش دیگر قدم شایسته بانوان به مسابقات گران پری اندیشه شما را فهمم. البته اکنون در این مورد اگر در دسته منتخب بانوان نباشند ما امکانیت اشتراک در حیث دستوی نداریم. غیر از این ما در همین گوشتینگ‌های نوروزی دیده سال چه دخترهای ما خوب گوشتینگ میگیرند و من باوری دارم که من بعد این مسابقه در همه مکتب‌های ورزشی که در جمهوری فعالیت میبرند باید حتما گروه‌های دخترانه نیز تشکیل کرده شود و این تحت نظارت سخت فدراسیون و کمیته کار با جوانان ورزشی نزد حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفت، چون که مکتب‌های ورزشی همشان تحت نظارت کمیته هستند و همکاری به واسطه کمیته ملی المپیک، فدراسیون جودو و کمیته کار با جوانان ورزش امکانیت میدهد که سطح دخترای ما نیز زیاد شود و من باور دارم که گردآفریدهای تاجیک دور نیست در میدان‌های خیلی کلان نیز و نتیجه‌های بلند رسند. سپاس برای صحبت صمیمی. شبتان بخیر باشد. با کامرانشاه، با پهلوانان تاجیک، با هیئت مکمل جودوی تاجیکستان مظفر و کامیابی آرزومند سپاسگزاریم. امیدواریم که صحبت پگاه ما با شما هم بعد از انجام سبقت روز اول مسابقات گران پری در استودیوی مرکزی باز هم جالبتر جریان میگیرد. سپاس و تشکر که بسیار یک پاسخهای مشخص و احساسات وطنداری خوبی خود رو هم باز هم بیان کرده. سلامت باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید. دوستان عزیز، امروز هم ما از آن افتخار میکنیم که هم مربیان، هم استادان ورزیده و هم چهره های نمایان در تاجیکستان در رشته جودو خیلی زیادند. یادآور میشم که با استاد اتحاد جماهیر شوروی، استاد کامرانشاه استاپریان، استاد پیروف ما
дар робита будем ва роҷеъ ба мавзӯе ки чун баён доштем баргузории мусобиқоти аввалини гран-при дар ҷумҳурии Тоҷикистон як суҳбати фишурдае ҳам доштем. Ташаккур, хаста набошед Фарҳод Раҳматуллоев, саломат бошед. Бисёр ҳам суҳбатҳо, сюжаҳо пай дар пай, суҳбатҳои телефонӣ ҳам бештар шудан, фикр мекунам бо андаке ҷолибтару ҷаззобтар сурат гирифтани суҳбати мо аз истисно дур нест. акнун моро хеле саҳифаи муҳим дар пеш аст. маросими қуръакаширо дар назар дорам ва андаке суҳбат мекунем дар ин маврид ё аз коргардон таваҷҷӯҳ кунем. як лаҳза, бале, фишурдаи натоиҷи мусобиқоти бонуфузи гранд-слам гран-приро ки чун омода ҳастанд, дар ин ҷо маросими қуръакаширо як лаҳза манзур кунанд ки паҳлавонони мо, варзишгарони мо бо кӣ нерӯсанҷӣ мекунанд ва баъдан андешаи худро баён дошта бошед. марҳабо. маросими қуръакашии гран-при душанбе оид ба ҷудо бо суханронии директори генералии Федератсияи байналмилалии ҷудо Влад Маринеску оғоз шуд. ӯ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мулоқоти судманд бо роҳбарияти IGF ва таваҷҷӯҳи хоса доштан нисбати ҷудо ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баҳри дастгирии соҳаи варзиш ва қабули мусобиқаи силсилаи ҷудо гран-при, инчунин ба президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоир барои ҳамаи заҳмату меҳнатҳо ҷиҳати рушди ҷудо дар Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ кард. Влад Маринеску афзуд ки новобаста аз он ки Душанбе бори аввал мизбони гран-при мебошад, корҳои омодагӣ дар сатҳи баланданд ва умед дорад ки 3 рӯзи сабқатҳо барои ҳамагон фаромӯшнашаванда хоҳад буд. аз ҷониби Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муовини аввали раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Эргаш Маҳмадбеков ҳамаи меҳмонон ва ҳозиринро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта ба иштирокчиён барору комёбӣ таманно намуд. ба ҳамин тартиб маросими қуръакашӣ шурӯъ шуд. дар вазни 48 кило миёни бонувон ки кишвари моро шукрона қарчӣ ва намояндагӣ мекунад бо варзишгари Ҳонконг Вонг Ка Ли нерӯ месанҷад. варзишгари дигари тоҷик дар ин вазн Мадина Қурбонзода дар даври аввал бо Асмита Деи Ҳиндӣ даст ба гиребон мешавад. дар вазни 52 кило Аҳлия Муминова бо Лию Ингвей аз ҷумҳурии мардумии Чин вомехӯрад. Фазилат Гулбоева бо ҷудокори рус Ксения Галитская ба татамӣ мебарояд. ҳарифи якуми Шоҳида Қаландарова бошад Алтан Цецек Батсуг аз Амороти Муттаҳидаи Араб мебошад. узви мунтахаби ҷудои бонувони Тоҷикистон Мавлуда Одинаева дар даври аввали вазни 63 кило бо намояндаи Муғулистон Есуи Дарханбатбайяр сабқат мекунад. миёни мардон бошад дар ҳар як категория Тоҷикистонро 4 нафарӣ намояндагӣ менамоянд. дар вазни 60 килограмм Муҳаммад Солеҳ Қувватов дар даври аввал бо намояндаи Қазоқистон Ержан Еренкайпов, Меҳрзод Суфиев бо Боёлк Казирбиек аз Муғулистон, Ҳақдод Гулов бо намояндаи Марокаш Йонес Садиқӣ ва Муҳаммад Маҳмадизода дар даври аввал бо Мерлин Максим аз Фаронса рақобат мекунанд. дар вазни 66 килограмм Обид Ҷебов дар даври аввал бо варзишгари рус Исмоил Мисиров, Фирӯзҷони Мелибойзода дар даври аввал бо Бобур Ваҷҷиеви узбек, Эмомалӣ Нуралӣ дар даври аввал озод аст. дар даври дуюм бо ғолиби ҷуфти Даниел Капелушник Исроил Сунгат Жубаткан Қазоқистон вомехӯрад. Шаҳбоз Саидаброров дар даври аввал бо варзишгари Ҳинд Ҷаслин Синг Сайнӣ ба татамӣ мебарояд. дар вазни 73 килограмм Абубакр Шеров дар даври аввал озод аст. дар даври дуюм бо варзишгари рус Руслан Ҳалавачов, Берӯзи Хоҷазода дар даври дуюм бо Оразгелди Уралфи Қазоқ, Маҳмадшариф Наҷмуддинов бо Адам Садолский аз Лаҳистон ва Мирзоҷамил Рамазонов дар даври якум бо варзишгари узбек Ҷавохир Сапаров рӯбарӯ мешаванд. дар вазни 81 килограмм Муҳаммадҷон Абдуҷалилов дар даври якум бо варзишгари Полша Павел Джумал рақобат мекунад. Сомон Маҳмадбеков дар даври аввал озод аст. Сайфиддин Сайфиддинзода
бо Нуржан Бисенов сабқат мекунад. ҳарифи аввали Шодмон Ризоев бошад Мартин де Ридери мебошад. дар вазни 90 килограмм комроншои Устопирион дар даври аввал озод аст. Ҷаҳонгир Маҷидов низ рақобатҳоро аз даври дуюм шурӯъ мекунад. Ҳақназар Назаров дар даври аввал бо варзишгари узбек Зуфарбек Уралов майдондорӣ менамояд. Акмал Муродов низ дар даври аввал озод мебошад. дар вазни то 100 кило Тоҷикистонро Исроил Раҳимов намояндагӣ мекунад. Исроил Раҳимов рақобатҳоро аз даври дуюм бо Матвей Каниковский Рус оғоз менамояд. Раҳматулло Мирзоев бо варзишгари узбек Муҳаммад Кодир Мансуров рақобатҳоро оғоз менамояд. Абубакри Акобир бошад бо намояндаи Хорватия Злако Кумрич нерӯсанҷӣ мекунад. дар вазни ҷамъи 100 кило Темур Раҳимов ки рақами 1 дар радабандии ҷаҳонӣ аст, дар даври аввал озод аст. Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов дар даври дуюм бо намояндаи Озарбойҷон Ҷамол Ғамзатхонов мубориза мебарад. Мансур Раҳмон барои баромадан ба даври сеюм бо варзишгари Амороти Муттаҳидаи Араб Магомедомаров рақобат мекунад. Иброҳимҷон Элмуродов бошад бо Яш Биҷейрани ҳиндӣ рӯбарӯ мешавад. дар рӯзи якуми мусобиқаи гран-при сабқатҳо дар вазнҳои 48, 52 ва 57 килограмм миёни бонувон ва 60-66 килограмм миёни мардон доир мешаванд. ҷараёни рақобатҳоро аз телевизиони варзиш мустақиман тамошо карда метавонед. бинандагони азиз, суҳбати мо бо мутахассис устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳматуллоев роҷеъ ба баргузории мусобиқоти гран-при дар пойтахти ватани маҳбуби мо шаҳри Душанбе идома меёбад. маросими қуръакаширо Фарҳод якҷо тамошо кардем. фикр мекунам ки боз ҳам андешаҳо дигаранд, яъне итминонҳо бештар шуданд, чун як лаҳзае таваҷҷӯҳ кардем. ва чӣ фикр доред? хеле ман фикр мекунам мана қуръакашӣ тамошо кардем. барои варзишгарои мо бояд монеагӣ нашавад ва ман фикр мекунам ки дар ин гран-при Душанбе хуб иштирок мекунанд ва сазовори медали тилло ҳам мешавем. мо дар нерӯсанҷиҳое ки дар зергурӯҳи А, Б, С, Д дар ҳар вазн сурат мегиранд, намояндагони Тоҷикистон аллакай воқеанд, ҷои худро мушаххас карданд. ин мизбонии мусобиқот барои мо имкон дод. таъсири инро шумо чӣ гуна метавонед баён кунед? варзишгарони мо бояд дар ҳақиқат бояд омодагии хуба бинанд, ки дар ҳақиқат аввало ки мо мизбон ҳастем ва бо як чеҳраи кушод, бо як қуввати хуб баромада иштирок кунанд ва чӣ хеле ки тамошо кардем, мо дидем қуръакашӣ ва дар ҳамаи вазнҳо имконияти хубе доранд ки роҳат ба финалӣ бироянд ва метавонанд вазнои 66 Нумали Нуралӣ, Сомон Маҳмадбеков, 81 Хоҷазода Беҳрӯз, 73 Хоҷазода Беҳрӯз, 81 бор Шодмон Ризоев ҳастанд. Тимур Раҳимов имконият доранд. мумкин аст як натиҷаи хуби ба даст биёранд ва дар ҳақиқат мо бисёртар аз инҳо умед дорем ки бо медали тилло тазоҳур гарданд. ва чун марҳилаҳои бештара инҳо ҳам пушти сар карданд, чи дар гран-при, гранд-слам, таҷрибаашон нисбат ба он чеҳраҳое ки имрӯз бори аввал меоянд зиёдтаранд. таҷрибаи хуб доранд, дар умедвориҳои моро карданд, зиёдтар мекунанд. бале. саломат бошед ки ман ва ҳуман дар маҷмӯъ тамоми мардуми Тоҷикистон шоҳиди ҳамон пирӯзиҳо ва силсила комгориҳои мунтахаби ҷудои Тоҷикистон гарданд. ва дар вазни 60 як чеҳраи дигар, чун гуфтем, Ҳақдод Гулов, паҳлавоне ки дар як марҳилаи кӯтоҳ ба ин даври ниҳоӣ чун роҳ ёфт дар вазни то 60 кило ва он чеҳраҳое ки Муҳаммад Солеҳ Қувватову Мерзод Суфиев динаҳои сеюмро ишғол карданд.
و با تدریج در وزن تا 66 کیلو جیبوف هم اوبیجان و باز سعید ابراروف هم تجربه مسابقات گران پری و گران اسلام رو دارد و برمیگردیم به صحافات دیگر که اینجا هم میرزا جمیل رمضانوف، محمد شریف نجمیدینوف در وزن 73 کیلو، آیسته به وزن 81 کیلو اگر توجه کنیم، هم سامان و هم شادمان ریزایوف، این چهره هایی که باز امیدواری های ما رو زیادتر میکنند. به وزن 90 کیلو اکمل مرادوف مرحله های خیلی بیشتر رو هم سالی پر چون پشتی سر کرد و به بازی های المپی توکیو رفت و باز همچنین کامران شاه و چهره های دیگر و نفران دیگری که در وزن سعد ابوبکر یکابیر هم باری اول به این میدان و همچون منصور رحمان و آن ابراهیم در باشگاه شما فعالیت میکند با تخلص آن نام. ولی چهره هایی هستند که امروز در وزن گران هم امیدواری های ما رو بیشتر میسازند. در فرجام اگر گفتنی داشته باشید فرصت دارید. به همه ورزشگران موفقیت برای کار و بگذار سزاوار جایهای نمایان گردند و به همه مردم تاجیکستان این ایدی که در حقیقت یکمین بار در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گران پری دوشنبه میگذرد تبریک میگویم و بگذار چنین مسابقه ها زیاد باشند که ورزشگران ما یک تکان گیرند که در مسابقه های بین المللی bayrak جمهوری عزیزمان رو بلند بردارند. تشکر زیاد. این اندیشه ها از جانب هم مهمانان ارجمند، هم مربیان، هم ورزشگران خوب ارزیابی گردید. برابر قدم نهادن به پایتخت وطن محبوب ما شهر دوشنبه بسیار هم تاثیرات نیک برداشتند، تمناهای نیک داشتند. حالا فرصت داریم که اندیشه های آنها رو یک جای بشنویم و بعداً برنامه رو خاتمه دهیم. مرحمت. با این مسابقه تیاری خوب دیدیم. یکی از مسابقه‌های بسیار مهم پیش از بازی‌های المپی است و برای کسب امتیازهای المپی نیز مهم می باشد. We arrived before 2 days and when we arrived ما 2 روز قبل به اینجا آمدیم و مورد استقبال گرم قرار گرفتیم. در راه به اینجا در مهمانخانه و در هر جای بودیم به ما کمک و یاری خوب میرسانند. همه چیز اینجا خوب است. خوراک ها و صبحانه خوشمزه نیز دارید. عموما شرایط خوب فراهم شده. ما آماده نیروسنجی ها هستیم. Я Эдуард Матиас, являюсь одним из тренеров Германии, которые работают со сборной Германии, с атлетами высшего уровня. Сейчас мы находимся в Душанбе на очередном этапе подготовки к Олимпийским играм 2024 в Париже. Спортсмены используют этот турнир для повышения своего рейтингового номера. Очень хорошо готовились к этому турниру. И надеюсь, что спортсмены Германии завтра, послезавтра и в воскресенье покажут очень хорошие результаты. Можете несколько слов? Просто так сказать. Очень с интересом прилетел я в Душанбе. В Средней Азии я уже не был давно, и поэтому хочу с интересом посмотреть, как она преобразилась. Вижу очень прекрасный отель, добрые, приятные люди. Вчера нас встречали. Мне повезло, что я говорю немножко по-русски, и поэтому немножко пообщался. Yes, like I said so far. تاجیکستان به نظرم بسیار خوب به نظر می رسد. اینجا صمیمانه پیشواز گرفتند و بسیار مناسبت دوستانه صورت می گیرد. این را همه همدسته هایم نیز احساس کردند و ما همگی آماده رقابت ها می باشیم. نام من ریکاردو است و در WT Vision کار می کنم و اینجا برای کارهای گرافیکی گراند پری به دوشنبه آمدم. بسیار متأثرم که اولین بار به اینجا می آیم و با اینکه مدت زیادی نگذشته است اما به من خوش می گذرد.
اینجا مردم بسیار خوبی دارد و کارهای تشکیلاتی مسابقه هم بسیار عالی راه اندازی شدند. من از این خوشحال و خوشبختم. So far I'm really enjoying. The people are really nice and the organization it's went really good, so I'm happy. این مسابقه برای رشد جودو در تمام مملکت ما مساعدت میکند. امروز با گران پری دوشنبه زیاده از 43 دولت دنیا آمادگی است که قریب 350 ورزشگر اشتراک میکنند که این یک مساعدتی زیاد برای رشد جودو مابین نورستان و مابین جوانان کلانسالان خواهد شد در جمهوری ما. Я думаю, слово готовы ли уже в прошедшем времени, потому что уже мероприятие началось. Мероприятие начинается у нас обычно за год, за полгода подготовка, за 3 месяца, за 1 день. Сегодня уже все спортсмены здесь жеребьевку провели, самое важное мероприятие. Я только давал интервью, сказал, что самое легкое у вас осталось впереди, 3 дня соревнований, и что был самый главный хороший результат для таджикских дзюдоистов. Все порадует народ. Организация отличная, на высоком международном уровне, как всегда. Надеюсь, что соревнования также пройдут в таком же ключе. Очень рады здесь быть, рады всегда здесь бороться. Один из наших самых любимых турниров международной серии. бинандагони азиз, барномаи мо чун гуфтем ки акнун ба хотимааш ҳам наздик шуд. як фурсат, як лаҳзае ки дар мавриди такмили кор, тақвияти ҳунари ҷудочиён сухане доштед, метавонед идома диҳед? بعد از این مسابقه در حقیقت باز هم همکاری فدراسیون ها خوبتر می شود و برای ورزشگران ما یک تکانی خوب می شود. من فکر میکنم که در حقیقت بسیار یک فضای خوب می شود و برای کار به همه اینا آرزومندم. تشکر زیاد. پگاه صحافات تاریخ در رشته جودو رنگ دیگر میگیرد. پهلوانان ما در وزن 60 66 و پهلوانان کشورهای شرکت داشته در همین وزنی که میان مردان صورت میگیرد اندر میدان میشوند و در وزن 48 52 و 57 کیلو بانوان هم نیروسنجی های خود را باز هم آغاز خواهند کرد. به همه ورزشگران، به آن نفرانی که با امید پیروزی و ظفر آمدن، ما بخت و برار کامیابی تمنا داریم. مهمان نوازی، قبول شخصیت های برومند، استقبال آنها با نان و نمک، باز هم تاریخ و تمدن و فرهنگ و آیین و عنعنات نیاگان ما تجسم بیشتر می‌یابد. یک لحظه به همان لوحه جالب توجه میکنیم و با شما خیر و خوش میکنیم. سعادتمندی رو برایتون همیشه تمنا داریم و صبح پگاه باز هم برنامه های ما مستقیما از جریان سبقت ها از آغاز مسابقات گران پری شروع خواهد گردید. شبتون بخیر.
it's also this one. شرکت در گراند پری اوید با جودو زیاده از 300 ورزشگر و نمایندگان بیش از 40 کشور دنیا به تاجیکستان آمدند.